Sad me dobro slušajte što ću reći. Ja sam u biti tip koji ima poprilično u glavi. Nije sad da se hvalim, ali eto, sad je zavladala pošast u državi i ostalim državama u svijetu i tako dalje, tako da me dobro slušajte što ću reći. Svijetom trenutačno vlada virus kojeg niko nikad nije vidio. Sad, zašto je to tako? To je tako zato što su virusi, bakterije i ostali mikroorganizmi bili na svijetu davno prije nas. Shvaćate? Davno prije nas. Znači, prije ljudi, biljaka, životinja su svijetom vladali mikroorganizmi. Jako je teško boriti se protiv njih. Zašto? Zato što ih ne vidimo. Mi ih ne vidimo. Evo, ja sam danas to baš proučavao. Evo, prvi dan danas da sam proučavao koronavirus. Znači, njegovu kemijsku strukturu. On i nije baš tako opasan u usporedbi sa HIV virusom, sa virusima koji uzrokuju, šta ja znam, ove kugu, koleru i tako dalje. On nije toliko opasan. Osim za ljude koji su, preko 60, 70 i 80 godina. Nemojte se hvatati na ove teorije zavjere. Znači, Ivan Pernar i ostali kreteni, oni o tim stvarima nemaju pojma. Oni pričaju da je taj virus umjetno ubačen, znači da je neko to namjerno napravio. Ne može to niko namjerno napraviti. Zašto? Zato što se virusi ne mogu kontrolirati. Ne možete vi kontrolirati virus. Znači, Trump može ubaciti taj virus, ali taj virus može doći do njega. Znači, on se može zaraziti. Tako da te stvari o umjetnim ubacivanjima tog virusa ne drže vodu. To mogu raditi, recimo, islamski teroristi. Ali oni nemaju dovoljno znanja, jer oni nemaju pojma što je virus. Oni su i idioti, isto koji Pernar. Oni nemaju dovoljno logistike da bi mogli tu vrstu terorizma izvršiti. Tako da to su najobičnije gluposti. Taj virus se pojavio slučajno. I sad, što se događa? Sad se događa sranje. Sad se događa žešće sranje koje će trajati minimalno, po mojoj procjeni, 2 do 3 mjeseca. Minimalno. Međutim, tu neće previše ljudi biti ugroženo. Ali, recimo u Hrvatskoj, evo šta je ovdje sad. Znači, slučajevi 110, to će se povećavati tamo, maksimum 2000 ljudi će biti zaraženo u državi, 2000 ljudi u državi, od tih 2000 ljudi će umrijeti, možda 50-ak ljudi će umrijeti, Ali nije to tolika pošast, Recimo, za vrijeme kuge, i to baš u Italiji, je bilo zaraženo, ne znam sad točno koliko ljudi, ali tad ljudi nisu znali s čim imaju posla. Ljudi su prije, recimo, mislili da je to neka božja kazna, da Bog kažnjava ljude što su radili, nekakve grijehe su počinili i tako dalje. I onda su izrađivali bičeve i tim bičevima bi se šetali bi po ulicama i onda bi bičevali sami sebe po leđima da taj urok izađe iz njih, razumijete?
Mislili su da su oni nešto zgriješili Bogu, pa ih Bog kažnjava. Međutim, pošto Bog ne postoji, onda su umirali i oni, jeli? Umirali su i biskupi, i nadbiskupi, razumiješ. Ali dobra je stvar što danas ljudi znaju s čim imaju posla. Tako da će biti deseterostruko manje ovih smrtnih slučajeva, jel? Ali da je sranje, sranje. Ja to nisam proučavao, šta ja znam, do prije 2 dana. Međutim, stvarno sranje. Evo, slučajevi 110, umrli 1. To je... Nije to prevelika Nije to preveliko sranje, jel? Što se tiče cjepiva, to zaboravite. Zašto? Zato što i kad bi izmislili to cjepivo, to bi trajalo 4-5 godina testiranja, tamo, tako da u ovom sad trenutnom vremenu cjepivo nema nikakve tu razlike. Jel? Znači, od cjepiva nema ništa. Jel? I što je još pametno reći? Ne znam. Ostanite u samoizolaciji. Ako ne možete poći u omiljeni kafić pit, najbolje vam je da iskoristite onu Šekspirovu bolje i sam pit, neg ne pit.